Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Office Deputy Commissioner West Giant Hills District ringkat kajing Pynlong Office District Sports Officer West Giant Hills hakalai pue terik Risau kila Pynlong ya ke Fit India Freedom Run 4.0 but National Unity Day Run. Ya kani kajing ya ko mare surok kabalawan ni shimbenta hadu shispa sanpusan mut ki samla kentob hi kentai bat shenrang lakawe lama ya ka da ukrubok pasa District Sports Officer West Giant Hills hakajing dan lang gitu khot ke West Giant District Sports Association. Ya kani kajing ko la Pynlong hakathong jong ka Rashtriya Ekta Diwas ne ka sngi pen bana she ki nong shapang ka nongrim jong ka jingetali patru bande burom ya ka lingkhu sngi khaw Sardar Vallabhbhai Patel we ne ki riu kraw perkhat nong san dur ya ka ri India hadin ka jingsan shar ka sarkar phareng. Ya kani kajing ko plus sedang namadan kyang nang ba stadium ba ya ding ba kalat thalabo Memory Colony Salaro Dulong Panaliar Lum Yong Jam Yongpia Mission Compound Shut Waku Yamusiang Lum Soyong New Hill Lat Thalabo Balapenkut Pat ha Indoor Stadium. Hagani kajing ko na kalyang kishenrang ya kanam job kalalet chaw tay bok lang biam ubala pendap ya kajing mare kumbalai pu ar minute artway second udah saman kendan uba pendap hapo kapor lai pu ar minute sapusan second badu demi renti pakma uba pendap hapo kalai pu ar minute san pau second kat bana kalian ki kentai la job dak happiness power kaba pendap hapo kapor sapun riu minute arpun riu second nangta kamon nang ki kendan kabada pendap hapo kapor san pau minute arpun yo second bat ka mini kendan kabala pendap hapo san pu sau minute lai pun riu second yaki kusnam ko balong da ka memento ringkat kesong pisa kaba sau hajar lai hajar bat ar hajar tingka lasam shabaro kinong job do el nartiang branch manager Meghalaya Cooperative Bank Limited bat Patrick Lamari Vice President West Giant District Sports Association.